untuk penerimaan tamu almarhum Markus Tonglo dan almarhum Agustinus Samara Tonglo yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Juli 2023. Teman-teman, mari kita saksikan. Padang dirante simpulan maka lolo lebih bukan bukan diumpak yang tarapang lolo telerara diumpak jok may padang dikuhirit siya yung kaambal ito sama tebak mamalingin katungkulan pimpin koli-koli harap sama tekamalan dina Lindo bidu kasanda indona tasik iya batulupan na diumpak iya pantarangan na panang di kayo singin di gente iya bumubulawan na panang di palesan Tula tuli yang nasiya yung kaambak si baru barana tiumba aga yang tarapang lolo lebih bulan lo may panang higentengan Baka siya yung kaambak tiumba lo may panang ditolong lolo lebih bulan lo may panang di makali tula tuli yang na pada mangkala baik kanya nalang ang bunga na lolo sang kaadukan iya Nene ito di po tao bunga di gente kong tulang kuntun na boleh tolong na to manede na to senda na bunga Bila na tongkol matulupan na tiumba luka iya gayang tarapa nolok tenegara tiumba yung may panang di balepe iya tongkol alang kurang manapa masih kanang-kanang luni masih renting laun kayu agenda tema ito pada melalu na to panaloson pemalina iya na tarana kabangga irano tuna turiyak na tiumba luka iya temay bulan kasa nolok lopi bulan temay sarapang tiumba na may panang di saluboronan Maka tinsin ayo kalamba si baru barana tiumba ato may balua di orang langit to metong dia palelean nuran dili na panang di Jakarta iya di na naibentan to pong kasallen Nusantara dili na panang di Betawi tuna turi yang nasi ayo kalamba si baru barana tiumba no may panang di Batu Sulat na panang na tarana panang di Sadoko naluluas sangka gonggang ri Sadoko Tuna-tuna mali iya inde pandari bonong lalu yang kamorong dukan inde kamanan denan antalau sang ratu yang takik den sang tiang karan. Maka mengkara apa duka temika tiumba jong me panang ini rante na panang di lulu lili na panang di palopo ia mepanang na patarana koripo na tumuale lili na panang na opu diong may panang di lulu panang di palopo di gente panang umpo ulu salula masih Tuna-tuna mali duka iya inde pandari bolong lalu yang kaborong duka inde kamanan denan siya yung kalambak si baru barana tiumba duka gayang tarapang na panang di sasak kadolong di bulan rabatna tiumba yung may panang di sasak di gua malia iya mambela lalang muntek kay bunto saratu dan pagmakala gula guanta itong bolong maning lo magpipas sa regayang antara sama ratu yang takik den sang tiang karan tubete tampo Mario antara puning karapa kamate tondo di salisangka atau tutun kamate pangalion di tande anak tunanay bentang barung-barung dakute legantang taula ni kaisungan tumataka sisa rin na apulepa nanay bentang duka inde lagi surat tunana duka iya inde pangkamani kena inde sondong bulawan na kape tinduan na duka inde daw gayang siyaru kamamaran na duka inde daw sarapa mama apang-amparan Tumano kaya melaw ni sa tulong makbang talatula melaw pisola taluk pulawan na losok pisola bini kandaw reda iya malede patangi-tangi iya membokok melalangan nara anda tumangi iya katolongan si dan iya katiung barang rana iya penama abulu podong soyang-soyangan ni tunga amentang kia lari belan nasi tulong tampo iya matik nasi panglola iya mariona ladi tulak rakaya langi ladi mana aira kakena papatulen kikira sakna sinisaki Inang kalak turaan apuang awak bela-bela rata dengki karena salah urang alendai pura-pura tapi dengkana apa kilo kemalaran apa tinggi dia merandian tuyul ni sukilan jelantang tauladi ide inan di pesisik si duana jome to makamuna nau kaisungan to mata kasih sayang na ampu lembang luna na itikembong malaran apa kumararan rantian tuyul diumpak di taruk pulawan na lolo kumingimikan dauren na temepolo marang aleto kaindi itu tanda tikuna Rampung pamagasa kasarakan na turuk pasaririan na lambelong boruki na usaran de pangaki na surong aki pelo sa pelonan bayu sile na lulus ang kalama na pandari bono apa tamu pemarangay wanita mana ampa tamu pemiring yang maniranda na rantian tuyu maka lima na temekano koran tamu pemarangay manibongbong bulan taman apa susi mo yakin na lambi kia mamaramata buda tang nilapi na pagkamanimpa tang likaratuina tang latatiro di kalako tang takwa di kamatan tamario rio talamdi makarorong taratui bulan nasi toreng tampo ya mati si panglola iya Mario
Tapi di bisa berlaku kita sholat asar semua kada kimani kumon nadi namoroi tunan tangan ate on nadi pukada nadi susi deh pukada setek duka tu namorok naik deh di pukada kumua mani ku namorok iya to an nadi mo teman-teman talang cesiruta nabu ada kana di suapa kalau lamai kalau kuda tunggal si pangelola lampak si baru barang tiumbak ia pangkaran kenapa dah di rantai kau panglolon apa dah di Toraja Utara lili ina pada di rantai kau di gentek pada di tikuk apa di borong si gandaran pada ada tarikan yang dalam papasi ina nalol sangkan le ebul tero na lili ia mata kali pok palonda parturia kana narinding doke ne ebul tero Tuna turia kedasia yang kalamba si barung barana. Tiung baria bayang tahu. Tangan itu kamar laku ini. Itu orang kamar itu orang kamar itu. Tuna ramai siun makale ram komentar makale itu kamar laku ini. Sama ram komentar makale itu kamar laku ini. Itu orang kamar itu nana. Keluarga bapak susi tiupak joli palangkaraya. Ram komentar makale itu kamar laku ini. Itu orang kamar itu nana. Keluarga Bapak Otto tiba di menuju berapa meter mungkin itu bukan orang laku ini atau bukan kamarin tidak nak keluarga harus tak kaya jumlah lantai sama kalau orang kamarin tidak nak keluarga ini alga jumlah lantai sama lah tu berkata nama lima atau bukan orang laku ini atau orang kamarin tidak nak keluarga laku ini atau orang kamarin tidak nak alumni SPK Tanah Toraja tu berkata nama lima atau laku jumlah dari pangeran di rantai pau orang tu kita tamali buka baru lagu ini kemudian kabarin tidak teman-teman masyarakat ulama lama mati kulit na padang ia mau namu kota bangan di kolong ia mau namu kota mandi boroko anda sadio dia nama itero sautak kenalan uno la bola yung na tanete teka mo kalado na buntu na rano ragonya tanete kalendo na kuya buntu pa kulingan na iya kanay anani sangat na mene na terorisa na puwa kamu aku nih. Kita pertama tuh masker Dapo, tasuwi mo. Ya. Coba po. Iya, iya, ada yang itu lagi. Oke. Itu Ya ampun. Halo. Halo, orang Kondoran. Halo. Orang Kondoran. Orang Kondoran. Ibu.
Oke, salam. Semua ya udah ya. Dadah. Minang gula-gula awalnya. Benar. Baik, itu pertama. Oh iya. Protokol 1. Solo isang kayang naon narangsa bulayan. Narangsa bulayan. Video. Yo ya ke lagu-lagu Pak Kasingan. Lagu Pak Kasingan na para kai. Terus semangat. Ya, sekarang ini kami di Pekaran datang memberikan rasa duka cita bagi keluarga bersama. DLP Turaya Channel berada di Pekaran. Oke, mantap. Thank you. Oke.